nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Twongeye kugaruka rero aka kanya twa updates z'amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Tugarukanye byinshi cyane rero utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote, byinshi byiganjemo amakuru adasanzwe arimo ubudasa bwimbitse kandi bweruye. Ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, by'umwihariko ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD turi buze kugarukaho, tuze kubabwira bamwe mu bayobozi bagera kuri 6 bamaze gutabwa muri yombi babarizwaga mu ishyaka rya CNDD-FDD. Tubabwire n'icyatumye bamwe muri abayobozi babarizwaga mu ishyaka rya CNDD-FDD batabwa muri yombi. Turaza kwikoza ku ruhande rwa situasiyo y'igisirikare cya FDNB, tubabwire ese ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB bihagaze bite, naho ko harimo imyivumbagatanyo ndetse kandi n'ibibazo byinshi byiganjemo cyane ku ruhande rw'abasirikare bamwe na bamwe bari kugera ku butaka bwa Kongo boherejwe n'igisirikare cy'u Burundi bagakuramo impuzankano zabo bagatoroka igisirikare. Benshi muri bo bagahitamo kwibera abakarani, abandi muri bo bagahitamo kwibera abashumba mu misozi y'Iminembwe no mu misozi yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ese ibi byose biri guterwa n'iki? Ni igisirikare cy'u Burundi FDNB tubona yuko ibyacyo bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Hari umuturage rero wishwe n'imbonerakure ahitwa Ruyigi mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kumenya ese ibi byatewe n'iki. Ni nyuma yuko uyu muturage bivuga yuko yashinzwaga gushyigikira Red Tabara, imbonerakure zimutera iwe mu rugo ziramwica zimushinza gushyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi no gushyigikira umutwe wa M23 usanzwe uzwi urwana n'igisirikare cya FDNB cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no kufatanya bukomeye n'abahanganye n'igisirikare cy'umutwe wa M23. Turaza kugaruka kandi ku nkuru zidasanzwe dukomeje kugenda tubona umunsi ku munsi ndetse kandi n'isegonda ku isegonda uko umunsi ugenda uzaza undi. Igisirikare cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hagati muri uku kwezi hagiye kubamo amavugurura yiganjemo gukura ku nshingano bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi. Bikavuga yuko Generali Prime Niyongabo ku ikubitiro nawe ashobora kuba yagendera muri uyu murongo ukomeye cyane w'abasirikare bakomeye bakomeje gukekwaho ibikorwa bitari byiza birimo kugambanira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo hari amakuru yatugezeho avuga yuko uwitwa Niyikiza Janvier wari usanzwe uzwi ufite inshingano zikomeye ku ruhande rw'abacunga umutekano Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutabwa muri yombi ashinzwa kugambanira Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose turabyinjiramo ndetse kandi turaza no kugaruka mu gisata cy'uruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze gucikamo ibyiciro byinshi bitandukanye, birimo benshi cyane bari kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga bati mu matora yo mu mwaka w'2027 Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ntabwo dushaka yuko atorwa. Ese ibi byose biri guterwa n'iki? Kuki Perezida Evariste Ndayishimiye n'ishyaka rye rya CNDD-FDD akomeje kugenda yunguka abari kumugambanira aho kugira ngo yunguke abamufasha gukomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Turaza kwikoza ku ruhande rw'igisata cy'ibijyanye n'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko buri aharindimuka, bikavuga yuko kandi ibi byose biri kugirwamo uruhare n'abayobozi bari gusahurira mu nduru. Ibi byabaye nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamuritse ubutare cyangwa se amabuye y'agaciro ari kohereza hanze y'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko ari no kuyohereza adatunganyijwe kandi bishoboka yuko ngo aya mabuye ashobora gutunganyirizwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, akaba yazana amafaranga menshi kuruta kuyohereza adatunganyije. Ariko nanone bikavuga yuko nubwo ayohereza adatunganyije aya amafaranga avamo cyangwa se ubushobozi buvamo buza bwigira mu mitungo ya Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se bwigira
mu buzima busanzwe bwa perezida Evariste Ndayishimiye, umuryango we ndetse kandi n'inshuti ze z'akadasohoka. Turaza kwikoza ku ruhande rw'icyitwa byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara cyane ku ruhande rw'ibiri kuvugwa cyane, amacakubiri y'ivanguramoko, ivanguraturere mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ateza inkeke mu gihugu cy'u Burundi. Uko umunsi ugenda uzahaza undi, benshi muri twebwe tukibaza bati se niba igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje bigenda gutya, igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe ko bikomeje kugenda bizamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane, bijyana na deployment cyangwa se abasirikare bari koherezwa bava Bujumbura baca ku muhanda Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika hariya berekezwa ahita muri Uvira. Umujyi navuga yuko ari umujyi ukomeje kuba ikibazo ku ruhande rw'umutwe wa M23 no ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi. Benshi bari kwibaza bati se ibi bintu igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe, ko bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uza haza undi. Nk'ubu hari amakuru angezeho yuko abasirikare barenga 3600 bavuye mu gihugu cy'u Burundi, bavuye mu mujyi wa Bujumbura n'imodoka nyinshi zizwi mu bwoko bwa Tata zihetse aba basirikare ku muhanda Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika berekezwa Uvira za Kavimvira. Benshi muri bo badiporoyinzwe ahitwa Kitara, Kirungu, abandi badiporoyingwa ahitwa Kawezi, Runingo n'ahitwa za Kiriba muri Uvira, abandi bajyanwa za Shenge na za Muheta mu mujyi wa Uvira. Bikavuga yuko kandi ibi byose biri gukorwa n'icyitwa wa FDLR bari bamaze igihe batorezwa mu gihugu cy'u Burundi, bari koherezwa ku butaka bwa Kongo. Aba bose bafite misiyo yo guhangana n'umutwe wa M23, ariko bikavuga yuko igisirikare cy'u Burundi nubwo ibi byose gikomeje kugenda kibikora, kiri gukubitwa umusubirizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Bikavuga yuko nibuza hagati mu ntangiriro z'uko kwezi igisirikare cy'u Burundi kimaze gupfusha abasirikare batari hasi ya 215 nk'uko amakuru ashingiwe ku bimenyetso bikomeje kugenda bitugeraho, amafoto n'amavideo dukomeje kugenda tubona, bikomeje kugenda bikomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bikanavuga yuko abagore bafite abagabo mu gisirikare cy'u Burundi bafashe umwanzuro yuko nibuza mu mpera z'uyu mwaka bagiye gukora imyigaragambyo mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kireke gukomeza cyororeka abasirikare ku butaka bwa Kongo kibohereza, kandi nyamara abenshi muri bo banapfusha abagabo babo bagategereza indeshyi y'akababaro cyangwa se impozamarira ntibayibone ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe n'ababyeyi bafite abasore mu gisirikare cy'u Burundi, inkumi mu gisirikare cy'u Burundi bari koherezwa muri Kongo, bari gutegereza icyitwa impozamarira y'abana babo bari kugwa ku rugamba mu gihugu cya Kongo, amaso agahera mu kirere. Bakavuga yuko ibi byose bigomba kuba perezida Evariste Ndayishimiye akagira ikintu ahindura ku ruhande rw'ibyo ari gukorera mu gisirikare cye cya FDNB, cyane cyane aho perezida Evariste Ndayishimiye ari gushinzwa kororeka abaturage be abohereza mu ntambara, ubona yuko ngo badashoboye kurwana cyangwa se intambara ikomeje kugenda iba ihurizo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi gikomeje gutakariza ingabo nyinshi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane rero ndagira ngo dutangire ku nkuru idasanzwe y'ibiri kuvugwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Bivuga yuko hagaragayemo amavugurura adasanzwe, ariko nanone amavugurura navuga yuko ari mu muzimizo. Biravuga yuko urwego rw'ubutasi rwa CNR rw'igihugu cy'u Burundi rwamaje gusanga yuko hagati mu gihugu cy'u Burundi hamaze kugaragaramo benshi mu bari kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikagaragara mu gisata cy'umutekano cyane igisirikare cya FDNB, aho bamwe mu basirikare bari gutegura kudeta ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bikavuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe gitoya ashobora kuba yakorerwa kudeta cyangwa se akwicwa. Ni mu gihe mwigize kumva situation mu minsi ishize yuko hari umwe mu basirikare bafatanywa side cyangwa se amarozi agamije kwica perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse umwe muri abo basirikare agahita anafungwa agakatirwa igihano cya burundu, gufungwa burundu. Birumvikana ko ari ubuzima bwe bwose. Bikavuga yuko rero ibi byakurikiwe n'ubundi na situation idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yakoze amavugurura cyane ahereye cyane ku bamurinda. Bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kumenya yuko hari umugambi ukomeye cyane ku ruhande rw'abasirikare bamurinda, bari gutegura umugambi
wo kumwica cyangwa se umugambi wo kumurika ku butegetsi cyane cyane kudeta, bivuga yuko ngira ngo mwagiye mubibona yuko cya gihe witwa Samia Suluhu Hassan agira gutya rwose arahira nyuma y'imyigaragambyo ikomeye cyane yabereye muri Tanzania, hari hateguwe umugambi ukomeye cyane, bikavuga yuko uyu mugambi wari unafitwemo uruhare na perezida n'uwitwa General Prime Niyongabo, umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ariko General Prime Niyongabo akaza guhakana ibi bintu, bikavuga yuko hari gukorwa icyitwa ubushakashatsi cyangwa se hari kwigwa kureba uburyo ki umuntu wari wateguye no mugambi, kuko ngo bimwe mu bimenyetso 90% bashinzaga uyu General Prime Niyongabo, umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, basanze bitamuhama, bikavuga yuko ku ikubitiro rero n'ikiza Jemuve wari usanzwe abahagarariye umutekano wa perezida Evariste Ndayishimiye iwe mu rugo, ari we wari wateguye ino operation, ndetse kandi ikaza kuburizwamo cyangwa se bikaza kugaragara yuko ibi bitaje kugerwaho mu buryo budasanzwe cyangwa bidasubirwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dukurikije uburyo ibi byagenze. Birumvikana yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda biba ihurizo, ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi nababwiza ukuri ko ibyacyo navuga yuko ari ibyo gusengera, kuko umutekano wa perezida Evariste Ndayishimiye urakimangwa, kandi benshi muri bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kuvuga bati perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ibintu byaba bikomeje kugenda bitya biraza gutera ikibazo gikomeye, ndetse kandi ari buze kwisanga mu mazi abira, cyangwa se ashobora kuza kwisanga yehiritswe ku butegetsi mu buryo budasanzwe cyangwa se budasubirwaho, ukurikije uburyo ki umutekano w'igihugu cy'u Burundi uhagaze aka kanya. Tuvuyeho gato rero ku bijyanye n'uko perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yahirikwa ku butegetsi, ibi byo tubigarukaho buri munsi, kuko ariko nubwo tubigarukaho buri munsi, inkuru zigaragaza yuko uno mugabo agiraniwe cyangwa akomerewe zo zikomeza ziza zidasa nk'izo tugarukaho umunsi ku munsi, bitangazwa ndetse kandi byemezwa. Ndabisubiraho kandi ndabishinga hagati nkatunga cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ndetse kandi n'ishyaka rya CNDD-FDD. Nk'ubu igisirikare cy'u Burundi, imbonerakure mu gihugu cy'u Burundi, nkiri ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, imbonerakure ziracyashinzwa kujya mu giturage hari mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Rumonge, kujya gufata bamwe mu baturage benshi, bikavuga yuko abari guhohoterwa ari abanyamurenge. Benshi mu bari guhohoterwa bikavuga yuko ari abakomoka mu bwoko bumwe cyangwa mu gace kamwe, bashinzwa ngo umugambi ukomeye cyane wo gushyigikira icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko ngo iyi Red Tabara ngo yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi abenshi mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bagaragaza ibimenyetso by'uko bayishyigikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi rero biri buze guteza ihurizo, ndetse kandi n'ikibazo kidasanzwe, kandi uko umunsi ugenda uzaza undi ubona yuko ibi bintu biri buze gukomera cyane, ndetse kandi bikanahindura isura, kuko nk'ubu umutwe wa Red Tabara biravuga yuko aka kanya nibuza mu gihugu cy'u Burundi hari kubarurwa nibuza abatari hasi y'abasirikare barenga 2300 bari mu gihugu cy'u Burundi babarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Umutwe wa Red Tabara uzwiho cyane kuba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, kandi unavuga yuko uzakora revolution cyangwa se impinduramatwara yo gukuraho perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo bwimbitse kandi bweruye, kuko yo ivuga yuko ikimenyetso cyiza kigaragara ngo ni uburyo imbaraga umutwe wa 23 wakoresheje kugira ngo urwane n'ubutegetsi bwa perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Bikanagaragara yuko zimwe mu ntego z'uyu mutwe nibuza ku kigero kingana na 70% bamaze kuzigeraho. Rero Red Tabara yo ikavuga ati rero ni gute twebwe igihugu cy'u Burundi cyacu kitanangana nka territory imwe y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, byatunanira yuko dukora revolution cyangwa se impinduramatwara yo kuba twakura perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje gukoresha amacakubiri y'ivanguraamoko, ivanguraturere n'ibindi bitandukanye, ukomeje kwiharira umutungo w'igihugu cy'u Burundi aho kugira ngo agire uruhare mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi rero ubona yuko bikomeje guteza ihurizo, ndetse kandi n'ikibazo gikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bigateza n'akaga, ndetse kandi akaga kagaragaramo ibibazo byinshi bitandukanye birimo abaturage b'igihugu cy'u Burundi mu ntara nyinshi zitandukanye. Mu mujyi wa Bujumbura benshi bavuga bati inzara itumereye nabi, benshi mu barwara bavuga bati twabuze imiti, twabuze ibidufasha mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye birakwiye yuko arekura ubutegetsi cyangwa se agakora igishoboka kugira ngo abaturage bagire ikintu bageraho, ariko bikavuga yuko ibi bigoranye. Nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye ngubu ejo bundi mwabonye Butare, ubwo ni mu rurimi rw'igihugu cy'u Burundi, amabuye y'agaciro yoherejwe hanze atanatunganyijwe, byanateje n'impaka cyane mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ariko bikavugwa yuko amafaranga yavuye muri aya mabuye y'agaciro amenshi muri yo ngo perezida Evariste Ndayishimiye yafasha akayakenyereraho cyangwa se akigira
amafaranga avuye muri amabuye y'agaciro ngo akigira mu ikofi cyangwa mu mabanki y'uyu mugabo, bikavuga yuko bimwe mu bikorwa byagakwiye kuba bizana iterambere mu gihugu cy'u Burundi bikomeje gutuma iterambere ry'igihugu cy'u Burundi rijya hasi, ahubwo iterambere ry'uyu mugabo rikajya, kuko ngira ngo mwigize mwumva ngo iya hoteli ngo ni Havana Hotel iherereye mu gihugu cy'Ubufaransa, yubatswe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuga yuko iyi ngiyi yubatswe ku mafaranga menshi cyane, ndetse kandi bikavuga yuko amwe mu mafaranga yubatse ino hoteli ya Perezida Evariste Ndayishimiye atava mu mushahara ahembwa nka perezida, ahubwo amenshi arayasahura ishyaka rya CNDD-FDD ryo mu gihugu cy'u Burundi, akagira iki, akaba aza agafasha uyu muperezida cyangwa se akagira uruhare mu iterambere ry'umuperezida ndetse n'umuryango we n'inshuti ze z'akadasohoka, aho kugira ngo leta y'igihugu cy'u Burundi yo itere imbere. Ibi rero bivuga yuko igihugu cy'u Burundi mu gihe ibi bikorwa byaba bikomeje biri buze guteza ikibazo gikomeye, ndetse kandi bikanateza n'ihurizo rikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Navuga yuko ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya riri aharindimuka cyangwa se rifite ikibazo gikomeye cyane, kuko nk'ubu uretse no mu gisata wenda cy'ubukungu cyane, Perezida Evariste Ndayishimiye ushinzwa kuba ari gufata umwe mu mutungo wagakwiye kuba ugira uruhare mu gushyigikira abaturage cyangwa societe civile, akawushyira mu ikofi ye, cyangwa se ukagira uruhare mu kubaka izo za Havana Hotel ziri mu Bufaransa, izo za Hotel Believe ziri mu Bubiligi. Biravuga yuko ibi byose biri kugenda biteza ikibazo gikomeye nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye afashe umwanzuro wo kugira gutya akohereza bamwe mu basirikare ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, benshi muri bo bakaba bari gupfa. Nahoze mbabwira ngo mu ntangiriro z'uku kwezi nibuze abasirikare batari hasi ya 201 bamaze gutakariza ubuzima ku butaka bwa Kongo. Bikavuga yuko rero abagore bafite abagabo babo mu gisirikare cya FDN mbere y'icyo gisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'ababyeyi bafite abasore n'inkumi mu gisirikare cya FDNB bahagurukiye gushaka buryo ki bakora imyigaragambyo mu gihugu cy'u Burundi, bavuga bati abantu bacu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse kandi n'abasirikare be bakuru bari kubororeka babajyana muri Kongo, umutwe wa M23 ukabarasa ukabica. Benshi muri twebwe tugategereza n'imirambo y'abasirikare bacu tukayibura mu gihugu cy'u Burundi, benshi muri twebwe tugategereza n'ishyakababaro yuko abasirikare bacu baguye ku rugamba cyangwa se impozamarira mu gihugu cy'u Burundi tugaheba. Bati rero twebwe nk'abaturage b'igihugu cy'u Burundi ntabwo twemera yuko abasirikare bakomeza gupfa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tukanategereza n'impozamarira tukayibura. Wumve yuko hari n'abantu mu gisirikare cya FDNB barwaniraga muri Kivu y'Amajyaruguru, hariya operasiyo za Kibumba, hano mu kibaya cya Kibumba, hano za Munigina, za Busove. Abasirikare barwaniye za operasiyo Sake Goma, abasirikare barwaniye za Rushuru, barwaniye za Kanyabayonga, abasirikare barwaniye za Rimbongo, za Rubero, baguye ku butaka bwa Kongo b'igisirikare cy'u Burundi. Aka kanya abagore muri bo, abagore bari bafite abagabo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, bakibeshywa yuko abasirikare babo abagabo babo bakiri ku rugamba, kandi bivugwa yuko abagabo babo benshi baguye ku rugamba. N'ubu ngubu abo bagore bagitegereje n'imirambo y'abagabo babo bayibuze. Ababyeyi bategereje abasore bagiye ku rugamba nibuza, bavuga bati bazataha wenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko ahangaha ndagira ngo iki kintu tukinjiremo neza, nubwo nashaka kubitindaho cyane, turi kwirukanka bitewe n'ahantu nakoreye ikiganiro. Ibi bintu ndababwiza ukuri ko bikomeje kugenda biteza ihurizo. Nk'ubu nyuma y'uko hakozwe raporo igaragaza yuko mu ntangiriro z'uku kwezi abasirikare barenga 201 bamaze kugwa ku rugamba ku butaka bwa Kongo b'igisirikare cy'u Burundi, biravuga yuko abagore ndetse n'ababyeyi bafite abana babo mu gisirikare cya FDN bagiye gukora imyigaragambyo igaragaza yuko batishimiye ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera ku butaka bwa Kongo, cyane kohereza abasirikare, ndetse kandi bikanavuga yuko iyi ntambara aho kugira ngo igisirikare cy'u Burundi cyangwa se abaturage b'igihugu cy'u Burundi bayungukiremo, ahubwo ari intambara ikomeje gutuma leta y'igihugu cy'u Burundi itakaza abantu bayo, cyangwa se societe civile itakaza abantu bayo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye we akomeje gufata bamwe mu baturage be, birumvikana na bamwe mu basirikare be akabagira nkaho ari ibicuruzwa, ari kubacuruza nk'inyanya cyangwa se ibitunguru, aho kugira ngo ibi byose bigirire uruhare mu iterambere igihugu cy'u Burundi, cyangwa se bigirire uruhare societe civile y'igihugu cy'u Burundi muri rusange, byaba ari abafite abagabo mu gisirikare cy'u Burundi cyangwa se ari abafite imiryango mu gisirikare cy'u Burundi. Ahubwo biri kugaragara yuko biri kororeka cyane igihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bikagaragara yuko rero ibintu biri buze guteza ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse kandi binagaragara yuko ibi bintu mu gihe bidashakiwe igisubizo biri buze guteza ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru, ndetse kandi bikanagaragara yuko byatangijwe nyuma yuko hategujwe imyigaragambyo hagati ku bagore bari bafite abagabo mu gisirikare cy'u Burundi n'ababyeyi bafite abasore n'inkumi mu gisirikare cy'u Burundi, bavuga yuko igihe kigeze kugira ngo igisirikare cy'u Burundi
gihagarike kohereza abasirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bari baza bati se rero Perezida Evariste Ndayishimiye amadolari n'akatari amadolari yahawe na Perezida Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo amuhereze abasirikare araza kubyemera nyuma yuko societe civile y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se abaturage b'igihugu cy'u Burundi bari kugaragaza yuko batishimiye yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeza kohereza abasirikare benshi ku butaka bwa Kongo. Ahangaha ni nyuma yuko umutwe wa M23 wamaze gusa naho ugaragaza yuko operation yo gufata umujyi wa Uvira iri hafi, kuko nk'ubu ngubu umuhanda Route Nationale 5 uva Bukavu muri iriya misozi ya za Kamanyora umanuka mu Mosho werekeza za Ruvungi ndetse na Rubideka wamaze gufungwa n'uno mutwe. Ibingibi kandi byakozwe n'uno mutwe kugira ngo igisirikare cya FARDC FDNB n'aba bacancuro b'abazungu bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo badakomeza kuzamuka bava Uvira berekeza hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri uriya mujyi wa Bukavu, kugira ngo badafunga imisada cyangwa se badafunga abasirikare ba M23 bari kuva Bukavu berekeza Uvira. Birumvikana yuko rero operation yo gufata Uvira yo ntago tuyigarukamo cyane, ndagira ngo twibande ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Biragaragara yuko igiye kuba ndetse kandi biragaragara yuko ibimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbagiza byamaze gutangwa ndetse kandi biragaragara yuko uruhande rw'umutwe wa M23 ruvuga ruti twebwe twarababajwe twarababaye, igihe kirageze kugira ngo dutabare abaturage bacu batuye mu mujyi wa Uvira, aho bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kubitangwa n'abaturage babo kandi nyamara ari abaturage b'igihugu cya Kongo, aho umutwe wa M23 tuvuga uti twebwe igihe kirageze kugira ngo dutabare abaturage bacu bakomeje kurira, bakomeje kurenganywa n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB FARDC n'abacancuro b'abazungu bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, Mexique, Colombia ndetse na Argentine. Ubona yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane kandi binakomera cyane. Njye mabwira ni rero amakuru yacu yo nakagaruka wayavuga ni yarangiza bari menshi, hari menshi mba navuze mu ngingo z'ingenzi mba ntagarutse, ariko bitewe n'igihe n'ahantu mba nakoreye amakuru ntabwo ibintu biba byoroshye, nyamuneka nabyo muba mugomba kubimenya. Reka mbifurize amahoro n'imigisha kandi mbifurize kumererwa neza, nshuti bavandimwe bakadasohoka muryango mugari, mujye mwibuka kwibanira nanjye umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda, cyane cyane ku mutekano, politike na diplomasi, ku makuru adasanzwe dukesha imboni zacu ziherereye hano muri Afurika y'Iburasirazuba mu bihugu byinshi bitandukanye, atugeraho umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Mbabwira nti turaza kubana mu nyuma y'amakuru adasanzwe yandi ari buze kutugeraho. Murakoze cyane, hasta la vista.